Isaac Mwaura Kabas ndahotete kuhitha gikeno giake thutha wake kuhota guthie bata munini rita ria mbere thutha gukorwo atakuhota gwa kahinda ka miaka mingi. Mwaura uria ukoretwo akiamukira urigitani thibitari-ini itiganite hamwe nacio bururi-ini wa India atigiririe neka uria maiguithanirie na Karangu ati riria akahota guthie bata munini agatigirira ni athuguma Uriri. Nake Mwaura ri mundu ugwitwo Karangu Muraya ni agikorirwo agicokera maundu maria agikoretwo akira Isaac Kabas. Nilikwambia siku ya kwanza you make sure umekojoa kwa bed, over to you. Isaac Mwaura Kabas na kia reply Karangu Muraya, I'm doing that bro, na kunywa maji mob alafu nifanye hivyo na ni post picha. Akenya mwena wa comment section makorwo magikenera kaundu gaka muno na Anita Anmombia kwa glory be to God na Suzy Bridget kwa wengine wanaweza ona kama ni utoto ama ujinga, but this is a living testimony, glory to the most high. And we Mary Bogwa kwa we should be thankful for the small things that seems to be like it's usual. It takes God amazing grace hata kurusha mkono kwa mgongo ukajikuna sio kawaida. Woko kwa mwagi wa Mohoro gako koge kuhana gityo kinene ukoge subscribe thine wa YouTube channel ino itu nigetha tugikiraga video karia garagikoga tigeterende guku nenda-ini cia kinyaniria ugakorwo wa mbere gukorwo ugimenya uria bururi urathie na mbere mwena wa Kikuyu celebrity news, political wise na maundu matiganite maria meguko magikunuka thiini wa bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya. Ni njetagwo mwagi wa Mohoro, riu nirio ritwa ria kwanga kongi kuhana gityo kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino itu.